بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ey insanlar! Sizlerni bir insandan, yani Adem aleyhisselamdan yaratkan, şu insandan, yani öz cinsidin, onun cüptini, yani Havvani yaratkan ve uladın, yani Adem bilen Havvadın, nurgun ayallarını yaratkan Rabbinladın korkunlar. Bir-biringlardan nersi so'raganda namı bilen so'raydigan Allah'tan korkunlar. Sizlar rahmini üzüp qo'yishdan saqlaninglar. Allah hakikaten sizlarni, yani bütün ahvolinglarni kuzatib turg'uchidir. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Yetimlerinin mal mülkini balağatki yetken çağda özüge veringlar. Yaxşısını yamanğa, yani ulanın mallarının yaxşısını özünlarının mallarının yamanıga tegişip almanglar. Ulanın mal mülkini özünlarının mal mülkiga qo'shib yevalmanglar. Bu hakikaten çoğun günahtır. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. Eğer yetim kızlağı öylünüp adil muamelede bulalmaslıqınlardan korksanlar, onu terk edip özünla yaqtırıdığan başka ayallardan 2'ni, 3'ni ve 4'ni ilinglar. Eğer ulanın arasında adil bulalmaslıqınlardan korksanlar, bir xotun bilen yoki qo'l astinglardaki cho'rilar bilen kupaylansanlar boludu. Bu zulüm kılmaslıkka en yakındır. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. Ayallarga ulanın mehirlerini hoşallık bilen soğuk kılıp veringlar. Eğer ula uningdan bir kısmını sizlarga ötünüp berse, onu mezzilik, sınışlik, yani pak, halal bilip yenglar. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Allah terikçilikinlarning asası kıygan mallarınlarni ahmaqlarga tutquzib qo'ymanglar. Ularni yemek içmek, kiyim kecheklar bilan ta'minlanglar. Ularga chiroyli so'z qilinglar. وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا
ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Yetimlerni balagıga yetkenge kadar sınap turunglar. Ularda mallarını başqura alaydigan haletini bayqısanglar, ulağa mal mülkini tapşırıp beringlar. Ularning çoğ bulup gelişinden korkup, mal mülkini buzup çiçip yevalmanglar. Yetimge vəsi bolğanlardan kimiki bayken, vəsi bolğanlıq haq üçün yetimnin mal mülkini yiyişten özünü saklısın. Sizlerden kimiki yoksul iken, o öz əmgikinin haq üçün muvafıq rəvişte yiyin. Ula, yani balağa iki yetken yetimlerinin mal mülkini tapşırıp berdiğan çağda başkalarını guvah kılıp koyunlar. Allah hesap elişqa yeterliktir. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. Ata-anası ve tuqqanları kaldırgan mirasta, yani meyitinin terekisi de erlerinin həssisi var. Ata-anası ve tuqqanları kaldırgan mirasta ayallarının mu həssisi var. Meyli o, yani tereke az bolsun ya ki köp bolsun, her adam Allah'ın adil şeriatide belgilengen həssisini alıdı. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. Taqsimat vaqtida varis emas tuqqanlar, tuqqan emas yetimlar ve miskinlar hazır bolsa, ulağa buningdan, yani tarikidin ularning ko'nglini elish uchun bir az nasi beringlar. Ulağa chiroyli so'z qilinglar, yani bu kichiklarning meli bizning emas deganga o'xshash o'zrini aytinglar. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Kimdeki özlerinden kalıp kalıdığan kiçik balları bulup, ulardan qandaq endiş kıldığan bolsa, başkalarının kalıp kalgan kiçik balları üçün mü şundaq endiş kıysun. Yetimlerinin işi de Allah'tan korksun ve doğru sözünü etsin. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Zulüm kılıp yetimlerinin mal mülkini yavalıdığanlar, şübihisiz ki qorsığıga kıyamet günü yenip turduğan otunu yavalgan buludu. Ula yenip turgan otqa, yani devzaq kirdi. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. Allah balalarınlarga tegadigan miras haqida tavsiya qiladi-ki, bir erge iki ayolning hassisi tegadi. Agar meyitning qizi 2 yoki 2dan ko'p bo'lsa, u chaqda ularga mirasning 3dan 2 hassisi tegadi. Agar varis bir qiz bo'ladigan bo'lsa, uningga mirasning yarmi tegadi. Agar meyitning balları bo'lsa, bu chaqda uning ota-onasining har biriga mirasning 6dan 1 tegadi. Agar uning balları bo'lmay, miras faqat uning ota-onasi varislik qiladigan bo'lsa, bu chaqda uning onasiga mirasning 3dan 1 tegadi. Qog'ini otasiga tegadi. Agar meyitning ota-onasidan boshqa yana qarindoshlari bo'lsa, onasiga mirasning 6dan 1 tegadi. Qog'inini otasi oladi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan ve qarzi tölenip bo'lgandan keyin elib berildi. Ata-onanglar ve balalarыңlardan, yani bu ikisidan qaysisining manfaat jihatdan o'zinglarga eng yaqin ekanligini bilmaysizlar. Bular Allah tarafidan bekitilgan belgilimidir. Allah haqiqatan hammani bilgichi, hikmet bilen ish qilguchidir. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Eğer ayollarınlarning balları bo'lmasa, bu chaqda ular qoldirgan mirasning yarmi erlar sizlarga tegadi. Agar ularning balları bo'lsa, ular qoldirgan mirasning 4dan 1 sizlarga tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki meyitning qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib berildi. Agar sizlarning ballarыңlar bo'lmasa, bu chaqda ayollarыңlarga sizlar qoldirgan mirasning 4dan 1 tegadi. Agar sizlarning ballarыңlar bo'lsa, bu chaqda ayollarыңlarga sizlar qoldirgan mirasdan 8dan 1 tegadi. Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'lanib bo'lgandan keyin elib berildi. Agar miras qoldirguchi ota-onasiz, balasiz er yoki ayol bo'lib, uning faqat ona bir qarindishi va ona bir hamshirisi bo'lsa, ularning har biriga mirasning 6dan 1 tegadi. Agar miras qoldirguchining, ya'ni miras qoldirguchi meyitning ona bir, oti boshqa qarindoshlari va hamshiralari buningdan, ya'ni birdan ko'p bo'lsa, u chaqda mirasning 3dan 1 ularning orasida o'rtaq taqsim qilindi.
Bu taqsimot meyitning vasiyati o'rinlangan yoki qarzi to'linib bo'lgandan keyin elib berildi. Miras qoldirg'uchi odamning vasiyati varislarga ziyon yetkazmaydigan bo'lishi kerak. U Allah tarafidan qilingan tavsiyadir. Allah hammani bilgichidir, halimdir. Ya'ni amriga xiloflik qilguvchilarni jazolashga aldirab ketmaydi. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Ani şula, yani Allah bendilerinin amel qilishi uchun bekitgan yuqoridagi ahkamlar Allah'ның qonunlaridir. Kimiki Allah'a ve onun payg'ambariga itoat qiladigan, Allah onu ostidan o'stanlar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. U yerlarda mangu qoladi. Bu büyük muvaffaqiyatdir. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Kimiki Allah'a ve Peygamberge asilik qilib, Allah'ның qonunlarının sırtıga chiqib ketadigan, Allah uni davzaqqa kirgizadi. U davzaqda mangu qoladi. Xo'rlig'ichi azobga duchor bo'ladi. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. Ayollarınlardan fahişe qilganlarga şunu ispatlash uchun aranglardan 4 guvohchi keltiringlar. Agar ular ayolning zina qilganligiga guvohlik bersa, toki ayollaringlar vafot bo'lganga yoki Allah ularga bir chiqish yo'li berganga qadar ularni uyda tutinglar. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Aranglarda 2 kişi, yani er bilen ayol zina qilsa, ularni ayblanglar. Agar ular tavba qilib tuzalsa, ularni kechiringlar. Allah tavbani bakmi qabul qilguchidir, eng mehribondir. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah qabul qilishni va'da qilgan tavba yamonlikni nadonlikdan qilib selib, ondan uzunga qolmay tavba qilganlarning tavbasidir. Allah ani shularning tavbasini qabul qiladi. Allah hammani bilib turg'uchidir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Davamlıq yaman işlarni qilib, beşiği ölüm kelgan chaqda endi tavba qildim degichilarning tavbasi va kafir peti o'lgichilarning tavbasi, ya'ni ölüm oldida iymon etdim degichilarning iymoni qabul qilinmaydi. Ana shularga qattiq azob tayyorladik. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا
النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ey müminler! Ayollarga zorluk kılıp, ularni miras kılıp elish, yani bir adamning qo'lidan yana bir adamning qo'liga o'tib turadigan mal o'rinda qilib elish sizlarga durust bo'lmaydi. Ular op-ochiq bir fahishi ishni qilmagan holatda ularga bergan mahridan bir qismini yulib elish uchun ularga besim ishlatmanglar. Ular bilan chiroyliqcha terikchilik qilinglar. Agar ularni yoqtirmasanglar, sizlar yoqtirmaydigan bir ishda Allah ko'p yaxshiliklarni paydo qilishi mumkin. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Eğer bir xotinni qo'yib etib, o'rniga yana bir xotinni olmoqchi bo'lsanglar, ularning biriga mahri qilib, ko'p mol bergan bo'lsanglarmi, uningdan hech narsani qaytarib olmanglar. Uni ayolga qarchaplab va uchuq zulm qilib olamsizlar. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Özara xilvatda bo'lishgan to'sanglar va ayollar sizlardan nikoh ahdidan iborat mustahkam ahdi olgan tursa, uni qandoqmi qaytarib olasizlar? وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Atıllarınla alğan ayollarni almanglar. Lekin buningdan ilgari olganlaringlar mustasno. Bu haqiqatan yomon ishdir. O'ch ko'riladigan qiliqdir. Bu nima degan yomon odat? حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiralaringlarni, atanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qarindoshlaringlarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onalaringlarni, emildash hamshiranglarni, qaynonanglarni, sizlar bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa adam bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini
elish harom qilindi. Agar sizlar ularning onalari bilan bir to'shakda bo'lmagan bo'lsanglar, bu chaqda onasini taloq qilib o'tib, ularni olsanglar hech gunoh yo'qdir. Yana o'z pushtinglardan bo'lgan ballariinglarning ayollarini elishinglar ve ikki hemşirini bir vaqtda emringlarda saqlashinglar harom qilindi. Lekin o'tgankilar, ya'ni jahiliyat davrida qilganinglar afu qilindi. Allah haqiqatan eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. Erlik ayollarni elishmu sizlarga harom qilindi. Faqat sizlarning boshqurishinglar ostidagi, ya'ni jihatda asirga tushgan cho'rlar buningdan mustasno. Bu Allah'ның sizlarga farz qilgan hukmlaridir. Bulardan, ya'ni yuqoridagi elish durust bo'lmaydigan ayollardan boshqalarini zinodan saqlanib, iffetlik bo'lganinglar holda mollaringlarni sarf qilib, ya'ni mahrini berib nikohlab elishinglar halol qilindi. Qaysiki ayollardan nikohlab elib foydalansanglar, ularga nikoh vaqtida bekitilgan mahrlarni beringlar. Mahri bekitilgandan keyin o'zaro bitishgan narsanglar to'g'risida, ya'ni ayolning roziligi bilan saqit qilingan mahri uchun sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. Sizlerden mümin ayollarını elişqe qurbi yetmeydiğanlar qol astidagi mümin çöğürlerden alsın. Allah imaninglarni obdan bilidi. Sizlar bir-biringlar bilan dindoshsizlar. Ularning xo'jalarining qo'shilishi bilan ularni xotinlikqa olsanglar bo'ladi. Ularga mahrillarini kemaytib o'tmasdan va kechiktirmasdan beringlar. Lekin ular oshkor zina qilmaydigan, yo'shurun oshni tutmaydigan afifa bo'lishlari kerak. Agar ular ergi tekkendan keyin fahisha qilsa, ularga hur ayollarga berildigan jazoning yerimi berilishi kerak. Bu, ya'ni cho'rlarni nikohlab elish aranglarda zinoga mubtalo bo'lib qolishdan qo'rqqan kishi uchundir. Sabr qila olsanglar, sizlar uchun yaxshidir. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم.
Allah sizlarga halol va haromga doir ahkamlarni bayon qilishni sizlarni o'zinglardan burun qila, ya'ni payg'ambarlar va yaxshilarning yo'llariga hidoyat qilishni, tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Allah hammani bilguchidir va hikmat bilan ish qilguchidir. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. Allah sizlarning tavbanglarni qabul qilishni xohlaydi. Bu Allah'ның rahmetining kengligini ko'rsatish uchun takrorlandi. Shahvatlarga ergishadiganlar to'g'ri yo'ldan burilib ketishinglarni xohlaydi. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. Allah sizlarning yukinglarni yengiltishni xohlaydi. İnsan aciz yaratildi. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ey müminler! Bir-biringlarning mallarını nahaq yo'l bilan yevolmanglar. İki taraf razı bo'lishib qilishgan savdo setiq orqali erishilgan narsa buningdan mustasno. Sizlar o'zinglarni, ya'ni bir-biringlarni o'ltirmanglar. Allah haqiqatan sizlarga eng mehribondir. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. Kimiki chekdan ishib va zulm qilib, uni, ya'ni Allah cheklagan ishlarni qiladigan, uni do'zaxga kirgizamiz. Bu Allohga osondir. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Agar sizlar mani qilingan cho'ng gunohlardan saqlansanglar, Karimimizga elib kichik gunohlaringlarni yo'q chiqaramiz va sizlarni esil makonga ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. Ey müminler! Allah sizlardagi bir-biringlardan ortiq qilgan narsalarni hasad qilish yuzidan arzu qilmanglar. Erlar qilgan amallardan hassador bo'ladi. Ayollarmu qilgan amallardan hassador bo'ladi. Allohdan uning fazlini tilanglar. Allah berdi. Allah haqiqatan hamma narsani bilgichidir. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. Her bir adamның qaldırğan mirası üçün varislar tayinladık. Ula ata-analar ve yaqinlardır. Sizlar bilan o'zaro yordam berish va mirosxo'r bo'lishga ahdu paymon qilishgan kishilarga ularning mirosdan hassini beringlar. Allah haqiqatan hamma narsani bayqab turg'uchidir.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Erle ayollarning homilaridir. Bu Allah'ның ularning ba'zisidan, ya'ni erlarning kuch-quvvat, g'azotga chiqish qatorliq jihatlarda ayollardan ortiq qilganligidandir va erlarning o'z pul mollarini sarf qilganligidandir. Ya'ni ayollarning nafiqasi erlarning zimmasiga yuklanganlikdandir. Yaxshi ayollar itoat qiluvchilardir. Erleri yenidi bo'lmagan chaqlarda Allah'ның panohida erlerinin haqlarini saqlovchilardir. Sizlar sarkashlik qilishlaridan qo'rqadigan ayollarga nasihat qilinglar. Bu unum bermasa, bir to'shakda birga yotmanglar. Bumu unum bermasa, ularni adablash maqsadida astroq uringlar. Agar sizlarga itoat qilsa, ularni bo'zaq qilish xiyolida bo'lmanglar. Allah haqiqatan sizlardan ustundir, buyukdir. Allah ayollarga zulm qilganni jazolaydi. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. Eğer er-xotun ikkilanning inoqsiz bo'lib kelishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini, xotinning tuqqanlaridan bir haqqoniy kishini avatinglar. Allah agar bu ikki kishini ablashtirishni xohlasa, er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammadan xabardordir. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah'a ibadet kılınlar. Onunla hiç nersini şirk keltirmenglar. Ata-ananglarga, hiç akrabalarınlarga, yetimlerge, miskinlerge, yakın qo'shniga, yiroq qo'shniga, yondiki hamrohga, ya'ni safardoshga, saboqdoshga, musofirga, qo'l ostinglardagi qul cho'rilarga yaxshilik qilinglar. Shubhisizki Allah mutakabbir, maqtanchoqni yoqtirmaydi. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Ula bexillik qiladi va kishilarni bexillikqa buyurdi. Allah ularga o'z fazlidan bergan narsalarni yoshirdi. İnkar qilguvchilarga xo'rlig'uchi azobni tayyorladik. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر
ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Ula mallarını kişilerge köz tutuş üçün sərf qılıdı. Ula Allah'a iman etmaydı. Ahiret günügümü iman etmaydı. Kimi ki özüge şeytanını hemrah kılıdıken, şeytan nimi degen yaman hemrah? وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. Eğer ula Allah'a ahiret günüge iman etse ve Allah özlerine bergen maldan sərf qıysa, ulağa nimi ziyni boladı? Allah ulağını obdan bilidi. Kılmışı qarab cezalaydı. İnna Allah la yazlimu mithqala zarrah ve in taku hasanatan yudâ'ifha ve yu'ti min ledunhu ecran azîmâ. Allah hakikaten zerrece zulüm kılmaydı. Eğer kişinin zerrece yaxşılığı bolsa, Allah onu həssilep ziyade kılıdı. Öz dergahidin büyük ecir, yani cennet ata kılıdı. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Biz her bir ümmetten bir guvahçını keltirgen ve ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seni bulağa yani ümmetinge guvahçı kılıp keltirgen çeğimizde ulağının halı kandak buludu? يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللّٰهَ حَد۪يثًا. Kafirla ve peygamberlerge asilik kıyganla o günde ula kıyametinin dehşetini köygenliktin yer bilen tüp-tüz kılıp itilişini arzu kılıdı. Ulanın hem azası guvah boğanlıktin Allah'tan hiçbir sözünü yoşuralmaydı. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Ey müminler! Sizler mest bolsanglar, nime davat qınınlarını bilgininglarca, junup bolsanglar, yol üstüde bolganlar buningdan müstesna. Gusl qilmagicha namazga yaqinlashmanglar. Agar kesal, ya'ni kesalga suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lsanglar yoki hojat qilsanglar yoki ayollar bilan munosabat o'tkazsanglar va mushundaq ahvol ostida suv topolmasanglar pak tuproqni yuzinglarga, qo'linglarga surtib tayammum qilinglar. Allah haqiqatan en afu qilg'uchidir, en mağfiret qilg'uchidir. Yani Allah bendilerge haraj bo'lmasligi uchun ibodatni osonlashtirib berguchidir. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. Ey Muhammed!
sallallahu aleyhi ve sellem. Kitaptan nisib berilgen kişilerinin gumrahlıkını setip alganlıkını ve sizlerning to'g'ri yo'ldan izishinglarni xohlaydiganligini ko'rmadingmi? Vallohu a'lamu bi a'daikum ve kafa billahi veliyyan ve kafa billahi nasira. Allah sizlarning düşmanlaringlarni obdan biladi. Allah sizlarni saqlashga yetarlikdir ve sizlarga madadkor bo'lishga yetarlikdir. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Yahudilarning ichida kitobning, ya'ni Tavratning so'zlarini o'zgartiradiganlarmi bor. Ular biz sözünü anladık, emringi boysunmadık, bizga quloq sol, biz sana quloq solmaymiz deydi. Dinga ta'na qilish yuzidan ra'ina degan so'zni tillarini egri qilib aytadi. Agar ular yuqorqi so'zlarining o'rniga anladık ve boysunduq, quloq sol, unzurna desa, ular uchun texmi yaxshi, texmi to'g'ri bo'ladi. Lekin kufri sebeplik Allah ularga la'nat qildi. Ularning azg'inisidan boshqasi iymon etmaydi. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. Ey kitap verilgenler! Biz nurgun yüzlerini özgertip arkasıga kılıp koyuşumuzdan, yani yüzdeki burun, köz, kaş katarlık sezgi azalarını öz joylaridan yo'q qilib etib, ularni arq tarafga paydo qilib qo'yishimizdan, suratlarini mubaddal qilishimizdan ilgari yoki ularga shanba kunining hurmatini saqlamaganlarga la'nat qilgandek la'nat qilishimizdan ilgari o'zinglardagi kitobni tasdiq qiladigan, biz nozil qilgan kitobga, ya'ni Qur'onga iymon keltiringlar. Allah'ның hükmü icra kılındı. Yani Allah birer işki emir kılsa, o iş çokum bulmay kalmaydı. İnna Allah la yaghfiru en yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika limen yasha. Ve men yushrik billahi faqad iftara ismen azima. Allah hakikaten Allah'a şirik keltirish günahini mağfiret kılmaydı. Xalıgan adamның onundan başka günahini mağfiret kılıdı. Kimi ki Allah'a şirik keltirdiken çoğun günah kılgan boludu. Alam tara ilellezine yuzakkun enfusahum belillahu yuzakki men yeşâ'u ve la yuzlemûne fetîlâ. Özlerini pak deb qaraydiganlar, yani özlerini taqvodarlik bilan madhiylaydiganlarni ko'rmadingmi? Undaq emas, yani ish ularning degindek emas. Allah xolagan bandisini pak qiladi. Ularga qilchilikmi zulm qilinmaydi. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ularning
Allahqa töhmət çaplığanlığı qarığın. Bu op-oçuq günahdır. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. Kitaptan nesibi berilgenlerini köymedin mi? Ula butqa ve tağutqa iman keltirdi. Kafirlarını köstüp, bularning yo'li iman etganlarnikidin texmi to'g'ridir deydi. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Eni şula Allah lanet qilgan kishilardir. Allah kimga lanet qiladigan, uningga Allah'ның azabından qutuldiradigan hech bir madadkor topolmaysan. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. Yoki ularning padişahlıqdan nesibisi bormi? Hech qandaq nesibisi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik narsa bermaydi. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. Yoki ular Allah öz fazlidan kishilarga bergan narsaga, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga berilgan payg'ambarlikka hasad qilishamdi? Biz haqiqatan İbrahim avlodiga kitob, hikmat berdik va ularga buyuk podshohlik berdik. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Ula yani ahli kitapның içide onunğa yani Muhammed aleyhisselam'a iman etqanlarmı ba? Onundan yüz örgenlermi ba? Ulağa cehennemnin yenip turgan oti yeterliktir. İnnellezîne keferû bi âyâtinâ sevfe nuslihim nâran كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. Şübhisiz ki bizning oyatlarimizni inkor qilganlarni davzaqqa kirgizamiz. Ularning terilari pishib tugigan chaqda azobni tetitish uchun o'rniga boshqa teri yangushlaymiz. Allah haqiqatan mutlaq g'olibdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. İman etqan və yaxşı əməllərini qıyğanlarını astıdan östənlə iqib turduğan cənnətlərə kirgizimiz. Ular cənnətlərdə məngü qalıdı. O yerdə ulağa pak cübdilər boludu. Ularni cənnətnin məngülük sayəsiga daxil qılımız. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها
وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. Şübhisiz ki Allah sizlarni amanatlarni egisiga qaytarishga, kishilar orasida hukm qilganda adil hukm qilishga buyurdi. Allah sizlarga nasihat qilgan ishlar nima degan yaxshi? Allah haqiqatan hammani anglab turguchidir. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ey müminler! Allah'a, Peygamberge ve özünlardan boğan iş üstüdekilerge itaat kılınlar. Eğer sizler bir şeyde ihtilaf kılışıp kalsanlar, bu doğruda Allah'a ve Peygamberge müracaat kılınlar. Bu, yani Allah'ın kitabıga ve Peygamberinin sünnetige müracaat kılış sizler üçün paydalıktır. Netice itibarı bilen güzeldir. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. Sana nazil kılıngan kitapga, yani Kur'an'a ve senden burun nazil kılıngan kitaplarga, yani Tevrat'a ve İncil'ga iman keltirdik devalgan kişiler, yani münafıklarni kömüdün mü? Ular erzini tağutның aldığı elip bağmakçı boluvatıdı. Halbuki ular tağutni inkar qilishga buyurilgan. Şeytan ularni çonqur azdırışni xalaydı. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. Ular, yani münafıqlarga Allah nazil kılgan kitap tarafga ve peygamber tarafga kelinglar deyilse, münafıqlarning senden qattiq yüz örgenlikini görsen. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. Qılmışları tüpeylidin öz beşiga birer musibet kelgen çağda, senin aldığına kelip Allah bilen qasam qilgan alda, biz faqat yaxshilik ve yarışnili irade qilgan idik degenlerinin hali qandaq boludu? أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Ulanın dillerdikini, yani münafıklıkını, mikrini Allah bilidi. Uladın yüz örgün, ulağa nasihat qilgin, ulağa tesirlik sözlerini qilgin. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول
لوجدوا الله توابا رحيما. Biz har qandaq payg'ambarni faqat itoat qilinish uchunla avatdiq. Onunğa itoat qilganlik Allohga itoat qilganlik bo'ladi. Ular sening hukmingni qabul qilmay, o'zlariga zulm qilganda, sana kelib Allohdan mag'firat tilasa, payg'ambarmu ular uchun mag'firat tilasa edi. Albatta, ular Allah'ını eng kechirim qilg'ichi, eng mehribon topadi. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin bilen qasam ki, ular öz arasındaki datalaşqa seni hüküm çıkarışqa taklif qilmoqcha, ondan senin çıkargan hükmünge ularning dillaridagi qilcha g'um bo'lsimi yo'qolmoqcha ve ular butunlay bo'ysunmoqcha iymon etgan bo'lmaydi. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. Eğer biz ulağa özüңlarni o'ltiringlar yoki yurtinglardan chiqib ketinglar deb amr qilgan bo'lsak, ya'ni ilgirkilarga yuklagandek ig'ir taklifni ularga yuklasak edik, ularning ozg'inisidan boshqasi buni ijro qilmaydi. Agar ular qilingan va'z nasihatga amal qilsa edi, albatta ularga yaxshi bo'ladi va iymoni mustahkam bo'lgan bo'ladi. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. O çağda dergahimizden ulağa elbette büyük ecir ata qılatdık. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. Ulani elbette doğru yolga hidayet qılatdık. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Kimler ki Allah'a ve Peygamberge itaat kılıdken, ular ahirette Allah'ın nimetine erişken peygamberler, siddiqlar, şehidler ve yaxşılar bilen bildi boludu. Ular nimi degen yaxşı emrahlar? ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. Bu pezil Allah terpidindir. Allah pezil ihsanğa tegişlik bolğanlarını bilişte yeterlikdir. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. Ey müminler! Düşmanlarının şerrinden saklanış üçün tayyorlik holatida turinglar. Urushqa türküm bolup yoki hammanglar bir bolup chiqinglar. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. Şübhisiz ki aranglarda urushqa chiqmay qilib qolganlar, ya'ni munofiqlar bor. Agar sizlarga biror musibat kelsa, u munofiq Allah bana hakikaten merhamet kıldı. Çünkü men ular bilen urushda bil bo'lmadim.
Bo'lmasa o'ldirilganlar qatorida o'ldirilgan bo'lardim deydi. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. Eğer sizlarga Allohning fazli, ya'ni g'alaba va g'animat yetsa, go'yo sizlar bilan u, ya'ni munofiqning orasida hech qanday do'stlik yo'qdigidek, koshki men urushda ular bilan birga bo'lgan bo'lsam, cho'ng bir muvaffaqiyatga, ya'ni g'animatdan zo'r nasibiga erishgan bo'lardim deydi. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Dünya terikçilikini ahiretke tegişidiganlar Allah yolunda ilmi, cini, mili bilen cihat kıysın. Kimi ki Allah yolunda cihat kılıp öldürülse yoki g'alba qilsa, biz onun katta ecir ata qilamiz. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. Ey müminler! Sizlerge nim boldu ki Allah'ın yolunda cihat kılmaysılar ve ey Rabbimiz bu ahalisi zalim şehirden bizni çıkargın, öz dergahından bizge bir egidarçılık kılgıcını müyesser kılgın, öz dergahından bizge bir medetkarını müyesser kıl deydigan aciz erle, aciz ayallar ve balılarını kutkuzuş için cihat kılmaysılar. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Müminler Allah yolunda cihat kılıdı. Kafirler tağutның yolunda uruş kılıdı. Şeytanның dostları bilen uruş kılınla. Şeytanның tedbiri hakikaten acizdir. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağa yani Mekke'de turup uruşini talep kıyganlağa, uruştun kolunlarını yığınla, namaz okunla, zakat berinla digen kişilerini köymedin mu? Yani uladın aceplenmem sen. Bulağa cihat perz kılıngan çağda, ulağının arasındaki bir türküm kişiler düşmendin goya Allah'tan korkandek belki onundun mu betterrek korkudu. Ula
Rabbimiz bizga nima uchun jihodni farz qilding? Nima uchun bizni uzoq qolmay keladigan ajalgacha ta'xir qilmading? Ya'ni ajalimiz yetkicha ta'xir qilsang, urushda o'ltirilmasak bo'lmasmidi dedi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, aytqinki, dunyoning manfaati ozdir. Ya'ni dunyoning ne'mati fanidir. Allohdan qo'rqqanlar uchun oxirat yaxshidir. Sizlarga qilchilik zulm qilinmaydi. Ya'ni qilgan amallaringlarning savobi kamaytirilmaydi. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. Qayerda bo'lmanglar, ajal kelganda o'lim sizlarni topadi. Sizlar mustahkam qal'alarda bo'lgan taqdirdimi? Agar ular, ya'ni munofiqlar birər yaxşılıqqa erişsə, bu Allah'tan bo'ldi deydi. Agar ular birər ziyon zahmatga uchrasa, bu sendin, ya'ni sening diningga kirganligimizdan bo'ldi deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu ahmoqlarga aytqinki, yaxshilik va yomonlikning hammasi Alloh tarafidandir. Bu qavmga nima bo'ldi ekan? Ular hech bir so'zni, ya'ni hamma shay'ining Allohning taqdiri bilan bo'ladiganligini tushunmaydi. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Ey insan, sana yetken yaxşılık Allah tarafıdandır. Sana yetken yamanlık kılmışların tüpeylidin özündündür. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni biz bütün insanlığa peygamber kılıp evettik. Senin peygamberlikinge şahitlikka Allah yeterliktir. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Kimiki peygamberge itaat kılıdıken, o Allah'a itaat kıygan boludu. Çünkü peygamber Allah'ın emrini yetkizidi. Kimiki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sendin yüz öğriydiken, bilgin ki biz seni ulağa küzetkiçi, yani ulağının amellerini küzdüp, amellerine qarab hesap ağıcı kılıp evetmedik. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Ula, yani münafıklar, emringe itaat kıldık deydi. Senin yeninden çıkıp ketken çağda ulanın bir türkümü özlerinin aytkan sözlerini özgertip etidi. Allah ulanın özgertkenlerini hatırlap turdu. Sen ulağı perva kılma. Allah'a tevekkül kıygın. Tevekkül kılgıcığa Allah'ın hamiliki yeterliktir. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ula
Qur'on ustida fikr yurgizmamdi. Agar Qur'on mushriklar bilan munofiqlar gumon qilgandek Allohdan g'ayrining tarafidan bo'lgan bo'lsa, albatta uningdan nurg'un ziddiyatlarni topgan bo'ladi. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Müminlərə aid amanlıqның yoki qorxunuşның birər xəbəri ulağa, yəni münafiqlara yetsə, onu tarqıtıdı. Əgər onu peyğəmbərə və ula, yəni müminlərin içindəki iş üstüdəkilərə məlum qilsa, şu xəbərini çıxarğıçılar onu, yəni şu xəbərinin həqiqi əhvalını ulardan əlbəttə bilib aladı. Ey müminlər, əgər sizlərə Allah'ın fəzli və mərhəməti olmasa idi, sizlərin azğını kişidən başqalarınla əlbəttə şeytanlığa əgişib gedərdinlər. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yolunda cihat kılgın, yani özün yalğız bolsanmı cihat kılgın, sana galibe vədi kılıngan. Munafiqlarning cihatdan qilib qolganligiga ahamiyat berib ketma. Sen faqat o'zingga javobgarsan. Mu'minlarni cihatga qiziqtirgin. Allohning kofirlarning kuchini to'sadiganligi haqiqatdir. Allohning kuchi eng zo'rdir. Allohning jazosi eng qattiqdir. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Kimiki kişiler arasında yaxşı iş üçün şəfaət qilsa, onundan, yani yaxşı işdən onun nesibisi buludu. Kimiki bir yaman iş üçün şəfaət qilsa, onundan, yani yaman işdən onun nesibisi buludu. Allah həmmə iş qadirdir. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. Sizlərə bir kişi salam versə, onunğa teximi yaxşı salam bilan cavab qaytarыңlar, yoki onun salamını aynan qaytarыңlar. Allah haqiqatan hamma narsadan hisob olg'uchidir. Allahu la ilaha illa hu la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah'tan başqa ibadetke layiq heç qandaq ma'bud yoxdur. Allah şəksiz boladigan qiyomat kunida sizlarni jazman yig'idi. Allah'tan to'g'ri so'zlik kim bor? Yani sözüde, vədiside Allah'tan sadiq heç kim yox. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Ey müminler!
sizlar nimishqa munofiqlar to'g'risida ikki guruhga bo'linib ketisizlar? Allah ularning qilmishlari tufaylidan ularni kofirlarning hukmida qildi. Allah azdırgan kişilerini sizlar hidayet qilmoqchi bo'lamsizlar? Allah kimni gumroh qiladigan, sen uningga hargiz to'g'ri yo'l topib berolmaysan. وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Ular sizlarning o'zlaridek kafir bo'lishinglarni, shuning bilan o'zlariga o'xshash bo'lishinglarni umid qiladi. Ular Alloh yo'lida hijrat qilmaguncha, ya'ni hijrat qilish orqali iymonni isbotlamaguncha ularni do'st tutmanglar. Agar ular Alloh yo'lida hijrat qilishdan yuz o'risa, ularni qayerda topsanglar, shu yerda tutib o'ltiringlar. Ularni do'stmi tutmanglar, yordamchimi qilmanglar. إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Faqat sizlar bilan o'zlari orasida ahdi bo'lgan bir qavmga sig'inganlar yoki sizlarga qarshi urush qilishdan yoki o'z qavmiga qarshi urush qilishdan yuraklari siqilib, ya'ni sizlar tarafmi emas, o'z qavmi tarafmi emas bo'lib, sizlarga kelganlar buningdan mustasno. Ya'ni mundaqlarni o'ltirmanglar va asir olmanglar. Agar Alloh xolisa, ularni sizlarga musallat qiladi. Ular albatta sizlar bilan urushatdi. Ya'ni Allah ularni kuchli qilib, sizlarga qarshi urush qilishga jur'atli qiladi. Agar ular sizlardan yiroq tursa, ya'ni sizlarga cheqilmasa, sizlar bilan urushmasa va sizlarga taslim bo'lsa, Allah sizlarning ularga hujum qilishinglarni hargiz ruxsat qilmaydi. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. İmanını izhar qilish orqali sizlardanmi amonlikqa erishmoqchi va qavmiga qaytganda kufrini izhor qilish bilan o'z qavmidanmi amonlikqa erishmoqchi bo'lgan ikkinchi bir xil kishilarni ko'rsizlar. Ular har qachon fitna fasodga, ya'ni kufrga yoki musulmonlar bilan urush qilishga chaqirilsa, uningga boshchilab kirib ketadi. Agar mundaqlar sizlardan yiroq turmasa, sizlarga taslim bo'lmasa, sizlar bilan urushishdan qo'l yig'masa, bu chaqda ularni qayerda ko'rsanglar, shu yerda asirga ilinglar, tutib o'ltiringlar. Ularning xiyonati sababli sizlarga ularga qarshi, ya'ni asir ilishga, o'ltirishga ro'shan pakit ato qildik. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ
ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Mümin adamni sevenlik bilen emas, kasten öldürüşü hiç durus emas. Kimiki birer müminni sevenlik bilen öldürüp koydiken, o bir mümin kulunu azat kılışı ve öldürülgüçünün varislarına diyet töleş gerek. Ula yani öldürülgüçünün varisleri diyetini keçirim kıysa, şunun bilen katil onu tölemese hiç günah yok. Eğer öldürülgüçü mümin silege düşman, kuffar kavimden bolsa, bu çağda öldürüp koyguçu bir nefer mümin kulunu azat kılışı lazım. Diyet kelmeydi. Çünkü öldürülgüçünün egisi Müslüman bolmagaçka onun varis bolmaydı. Eğer öldürülgüçü aranlarda muahidi bolgan kuffar kavimden bolsa, onun varislarına diyet töleş ve bir nefer kulunu azat kılış gerek. Azat kılıdığan kul tapalmagan adam, yani kul azat kılışka kadir bulanmagan adam, üzüldürmey 2 ay roz tutuşu lazım. Allah hemmini bilip turguçi, hikmet bilen iş kılgucudur. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Kimiki bir mümini kasten öldürdüken, onun cezası cehennem boludu. O cehennemde mengü kalıdı. Allah'ın gazibike ve lanetine düçar boludu. Allah onun ahirette kattık azap tayarlaydı. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey müminler! Allah'ın yoluğa, yani gazatqa atlanğan vaqtınlarda haqiqatlab iş qılınlar. Yani mümin yoki kafirlik aniq bo'lguncha o'ltirishga aldirab ketmanglar. Sizlarga musulmon bo'lganligini bildirib salom bergan odamga dunyoning mol-mulkini, g'animatni ko'zlab sen mümin emassan demanglar. Yani ölüşten korkup salam berdin deb onu öldürüp etmanglar. Allah'ın dergahida mundaqlarını öldürüşten sizlarni behacet kılıdığan nurgun ganimetle, yani savabba. İlgiri sizlarmu ani şundaq kafir edinglar. Keyin Allah sizlarga imanni iltifat qildi. Ularni o'zinglarga selishtirib, haqiqatlab ish qilinglar.
Allah sizlarning qilmishinglardan xabardardir. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Müminlerden özrisiz cihatga çıkmaganlar Allah yolunda mallarını, canlarını tikip cihat kılgıcılar bilen beraber bulmaydı. Allah mallarını, canlarını tikip cihat kılgıcılarını cihatga çıkmaganlardan bir derece üstün kıldı. Bu iki xil kişiler, yani özrisi bulup cihatga çıkalmaganlar ve cihatga çıkıcılarının hemmisiga Allah cennetini va'da qildi. Shundaqla Allah cihat qilguvchilarni büyük ajr orqali cihatga chiqmay o'ltirguvchilardan ustun qildi. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Allah ularga baland martabalar, mag'firat va rahmat ato qildi. Allah eng mag'firat qilguvchidir, eng mehribondir. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Özleriga zulm qilguvchilar, ya'ni hijratni tark etib kuffarlar bilan birga turg'uvchilarning jonlari farishtalar tarafidan elinadigan chog'da farishtalar ulardan dininglarning ishida qaysi holatda edinglar deb so'raydi. Ular biz zaminda bo'za qilingan edik deydi. Farishtalar hijrat qilsanglar Allohning zamini kengri emasmidi deydi. Ana shu hijrat qilmaganlarning boradigan joyi jahannamdir. Jahannam nima degan yomon joy? إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. Fakat erlerden, ayollardan, balılardan çaresiz qalğan, yani hicret qilishga çare tapalmagan, yol bilmaydigan acizlar buningdan mustasno. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Ana shularni Allah afu qilg'ay. Allah eng afu qilg'uchidir, eng mag'firat qilg'uchidir. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Kimki Allah yolunda hicret kılıdiken, o ziminde çıkış yolu ve kengchilik tapıdı. Kimiki öyden Allah'ın ve Peygamberinin tarafiga hicret kılıp çıksa, andın yolda ölse, Allah çokum onun ecrini berdi. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır.
وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا. Səfərə çıxan vaxtınlarda kafirlərin özünlərə ziyan zəhmət yetkizib qoyuşundan qorxub, namazni qasr qilib, yəni 4 rəkətni 2 rəkat qilib oqısanglar sizlərə heç günah olmaydı. Kafirlər sizlərə həqiqətən oçuq düşmandır. Namaz oquyatqan fürsətdən faydalanıb sizlərni öldürüb etishdən yanmaydı. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen müminler bilen cihatta birli bolup, ular bilen namaz okumakçı boğununda, ularning bir firqisi sen bilen birlikte namazga tursun. Ehtiyat yüzüden qorallarini yenide tutsun. Secdegi berip boğandan keyin ular arqanlarga ötüp tursun. Yani namaz okup boğan firqa arqanlarda küzetçilik qılıp tursun. Ularning o'rniga namaz okumagan ikinci bir firqa kelip sen bilen birlikte yani arqanda namaz okusun. Düşmanlarından ehtiyatçanlık bilen hoşyar tursun. Düşmanları bilen urushga tayyor turish yüzüden qorallarını yenide tutsun. Kafirlar sizlarning qorallaringlardan, eşyalarыңlardan g'aflat qilishinglarni, shuning bilan sizlarga birdan hujum qilishni arzu qiladi. Ya'ni düşmanlarning sizlarga hujum qilish fursatiga ega bo'lmasligi uchun hammanglar bir vaqtda yig'ilib namoz o'qimay, yuqorqi usul bo'yicha o'qinglar. Agar sizlarga yomg'ir sabablik haraj bo'ladigan bo'lsa yoki kasal bo'lsanglar, bu chaqda qorallaringlarni qo'yib qo'ysanglar, sizlarga hech gunoh bo'lmaydi. Ehtiyatchan ve hushyor bo'linglar. Allah hakikaten kafirlar uchun xor qilg'uchi azab tayyorladi. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Namazdan farıq boğununlarda, öğrü tuğan ve yatqan halıtınlarda Allah'ını yad etinglar. Xotirjam bo'lgan chig'inglarda namozni bütün shartlar bilan mukammal ado qilinglar. Shubhisizki namoz mu'minlarga vaqti belgilangan farz qilindi. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ
وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. Düşmanның arqısıdan qoğlaşqa susluq qılmanglar. Əgər sizlər qiynalsanglar, ularmı xuddi sizlərə oxşaş qiynalındı. Sizlər ular ümid qılmaydigan nərsini, yəni şəhid bolishni, savab və qəlbini Allah'tan ümid qılısızlar. Allah həmmini bilgücüdür, hikmet bilen iş qılğıcıdır. İnna anzalna ileykel kitabe bil haqqi litahkuma beynen nas bima araka Allah ve la tekun lil khainin khasima. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, seni kişiler arasında Allah'ın kösetkini boyunca hüküm kıyson dep, sana hakikaten hak kitabını nazil kıldık. Hainlarının tarifini anmağın. وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. Allah'tan mağfiret diligin. Allah hakikaten en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا. Günah kılış bilen özlerine hıyanet kılgıcılarının tarifini anmağın. Allah hakikaten hıyanetke adetlengen, günah çömgen kişini yaxşı görmeydi. يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّٰهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا. Ula hıyanetlerini insanlardan hıcıl bolup yoşurdu. Allah'tan hıcıl bolup yoşurmaydı. Ula Allah razı bolmaydigan sözünü planlagan çağda Allah ula bilen bille idi. Yani ulanın ahvalını bilip durattı. Sözünü anlap durattı. Allah ulanın kılmışlarını tamamen bilgiçidir. Ha entum haulâi cadeltum anhum fil hayâtid dunya fil hayâtid dunya femen yücadilullâhe anhum yevmel kıyameti emmen yekûnu aleyhim vekîlâ. Sizler şundak kişiler ki hayatı dünyada ulanın yani oğri ve hainlarının tarifini aldınlar. Kıyamet günü kim Allah'a karşı ulanın tarifini aladı? Yani Allah'ın azabını kim uladın debi kılıdı? Ya ki kim ulağa hami buludu? وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Kimi ki birer yamanlık ya ki özüge birer zulüm kılıp koyup andın Allah'tan mağfiret talep kıysa, o Allah'ın en mağfiret kıygıcı, en mehriban ikenlikini gördü. وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kimi ki kasten birer günah kıysa, onu özünün zihni kılıdı. Allah hemmini bilgücüdür, hikmet bilen iş kılgıcıdır. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Kimi ki bir küçük günah ya ki bir çoğun günah kılıp koyup onu bir günah ademki çaplasa
u shu böhtanni ve op-ochiq bir gunohni o'ziga yuklab olgan bo'ladi. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer sana Allah'ın fazli ve rahmeti olması idi, ulardan bir guruh adam çokum seni azdırışını qastlaydi. Ular fakat özlerini azdırdı. Sana kılç ziyan yetküzelmeydi. Allah sana kitapni, yani Kur'an'ni ve hikmetni, yani sünnetni nazil kıldı. Sana sen bilmegen narsalarni bildirdi. Allah'ın sana fazli çoğundur. La hayra fi kathirin min necvahum illa men amara bi sadaqatin ev ma'rufin ev islahin beynen nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Ulanın yoşurun söhbetinin tolusida yaxşılık yoktur. Fakat sadaqaga yoki yaxşılıkka yoki kişilerini epleştirishga emir kılgan kişilerinin yoşurun söhbeti bunundan müstesna. Kimiki u işlarni Allah'ın razılıkını tileş yüzüden kılıdiken, onunla büyük ecir ata kılımız. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Kimiki özüge doğru yol eniq bolgandan keyin payg'ambarga muxolifatchilik qiladigan, mu'minlarning yo'lidan g'ayriga ergishadigan, uni o'z yo'liga qo'yib beramiz. Uni oxiratda jahannamga kirgizamiz. Jahannam nima degan yomon joy? إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. Allah özüge birer narsaning shirik keltirilishini, yani mushriklik gunohini albatta mag'firat qilmaydi. Buningdan boshqani Allah o'zi xohlagan odamga mag'firat qiladi. Kimiki Allohga shirik keltirdi ekan, u haqiqatan qattiq ozg'on bo'ladi. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. Ula, yani müşrikler Allah'ını koyup fakat özleri çi namlar bilen atıp algan butlarga ibadet kılıdı. Fakat Allah'ın ibadetinden baş tartkan şeytana ibadet kılıdı. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. Allah şeytana lanet kıldı. Şeytan etti. Men elbette senin bendelerinden muayyen sandıkilerini igelleymen. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللّٰهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا. Şundaqla çoqum ulanı azdırmen, ulanı xam xiyal qıldırmen. Yani hayat uzun, kıyamet, hesap eliş yok degendek batıl xiyallarını köңlüge salaman. Ulanı çoqum çahar paylanın kulaklarını yerişqi boylayman. Ulanı çoqum Allah'nın mahlukatını özgertip etişke, erlerini sakallarını kesiş, qırqışqa, erlerini ayallağa, ayallarını erlerge oxşaş işlağa buyurayman. Kimi ki Allah'ını koyup şeytanını dost tutudiken, o dünya ve ahirette uçuk ziyan tatkan boludu. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا. Şeytan ulağa yalgan vədiləni berdi ve ulanı xam xiyallağı salıdı. Şeytan ulağı fakat yalganlıla vədi qılıdı. أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا. Eni şulanın bardığan cayı cehennemdir. Ula cehennemden kaçıdığan cay tapalmaydı. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا. İman etqan ve yaxşı əməllərini qıyğanlarını astıdan östənlə iqib turduğan cennetki kirgüzümüz. Ula cenneti məngü qalıdı. Allah'ın vədisi haqdır. Allah'tın mı rast sözlük kim var? لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Allah vədi qılğan savab sizlərinin quruq arzuyunla ve ehli kitabının quruq arzusu bilen qolğu kelmeydi. Kimi ki bir yamanlıq qılıdiken bunun üçün dünyada ve ahirette cezalanıdı. O özü üçün Allah'tan başka Allah'ın azabından kutuldurduğun hiç kandak dost ve hiç kandak medetkar tapalmaydı. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Er ayalladın mümin bolup durup yaxşı işlerini qıyğanla cennetki kirdi. Ulağa qılçı zulüm kılınmaydı. Yani ulanın qıyğan əməllərinin savabı qılçı kemeytüyütülmeydi. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّٰهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Yaxşı əməllərini qıyğan halda özünü Allah tapşırğan, yani Allah'ın emrine boysunup əməlini xalis Allah üçün qıyğan, batıl dinlardan buralğan halda İbrahim'nin diniğe ergeçken kişiden yaxşıraq adem barmı? Allah İbrahim'ni dost tuttu. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Asmanlardaki, zimindeki şeylerinin hemmesi Allah'ındır. Yani Allah'ın mülküdür, bendileridir, məxluqatlardır. Allah hemme nersini toluq bilgiçidir.
ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ayollar to'g'risida fatvo so'raydi. Aytqinki, ular to'g'risida Allah sizlarga fatvo berdi. Qur'onda sizlarga tilovat qilinadigan oyatlarni fatvo berdi. Sizlar o'zlariga tayin qilingan miros va mehrni bermay turib, nikohinglarga elishni o'ylaydigan yetim qizlarga, bo'za qilingan bolalarga va yetimlarga haqqoniy bo'lishinglar haqida fatvo berdi. Qandaqlı yaxshilik qilsanglar, shubhisizki Allah onu bilib turdi. Ya'ni shuningga asosan Allah sizlarni to'liq mukofotlaydi. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Eğer birer ayol erining ko'ngilsiz bo'lishidan yoki yuz o'rishidan andish qilsa, ularning o'zaro kelishishi hech gunoh emas. Kelishish üzülüşüp ketishdan yaxshi. İnsanlarning tabiatiga bexillik singib ketgan. Agar ayollaringlarga yaxshilik qilsanglar, Allohdan qo'rqsanglar, Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardardir. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا. Qancha tirishsanglarmi ayollaringlarga muhabbatda ve dilning mahilliqida baravar muomalada bo'lishga hargiz qodir bo'lolmaysizlar. Shuning uchun birsiga butunlay moyil bo'lib, ikkinchisini eri bodekmi emas, yo'qdekmi emas, esib qo'yilgan ayoldek tashlab qo'ymanglar. Agar bu jihatdagi qusurlaringlarni tuzatsanglar, ularga zulm qilishdan saqlansanglar, Allah elbette en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا. Eğer ikisi üzülüşüp kesse, Allah öz pezli bilen ulanın birisini ikincisinden bir hacet kılıdı. Allah'ın pezli kendir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذ۪ينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيدًا. Asmanlardaki ve zimindeki şey ile Allah'nındır. Yani Allah'ın mülküdür, mehlukatıdır. Sizlerden ilgili kitap verilgenlerge, yani Yahudiler ve Nasaralarga ve sizlerge Allah'a takvadarlık kılışını tavsiye kıldık. Eğer kafir bolsanglar,
Küfrünla Allah'a ziyan yetküzelmeydi. Asmanlardaki ve zimindeki şey ile Allah'nındır. Allah tamami cihan ehlidin bihacettir, medhiyege layıktır. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَكِيلًا. Asmanlardaki ve zimindeki şey ile Allah'nındır. Hem işini başkuruşka Allah yeterliktir. إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَدِيرًا. Ey insanlar! Eğer Allah halısa sizlerini yok kılıp ornunlarga başkalarını keltirdi. Allah bununla kadirdir. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّٰهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللّٰهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. Kimi ki kılgan emeli bilen dünyanın nimetini tileydiken, onunla eytip koygun ki, dünya ve ahiretinin nimeti Allah'ın dergahididir. Bende öz Rabbeden dünya ve ahiretinin nimetini tilisin. Allah hem beni anlap turgucudur, hem beni körüp turgucudur. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Ey müminler! Allah üçün guvahlık berişte özünlerinin yaki ata-ananlarının yaki tuqqanlarınlarının ziyniği guvahlık berişki toğru kelgen takdirdi mi adaletini berpa kılınlar. Guvahlık berilgüçi bay bolsa onunla eğip ketmestin yaki pekir bolsa onunla iç ağırtmastin haman adil guvah bolunla. Allah ulağı siledin yıkındır. Yani ulağının menfaatinin nimidi boluduğanlıqını obdan bilidir. Nefsi xahişinlağı əgişib, həqiqətdən burulub ketmənla. Əgər tılınlarını tolğısanla, yani guvaqlıqda pakitini burmılısanla, ya ki guvaqlıqdan baş tarsanla, mundaqda Allah həqiqətən silənin qılmışınlardan xəbərdar bolup turğucudur. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Ey müminler! Allah'a, Allah'ın peygamberige ve Allah onunla nazil kılgan kitapga, yani Kur'an'a ve ilgiri Allah nazil kılgan kitaplarga, yani Kur'an'dan ilgiri nazil kılıngan samavi kitaplarga iman keltirinler. Kimi ki Allah'ın periştilerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar kılıdıken o qattiq azgan boludu. İnnellezîne âmenû thumme keferû thumme âmenû thumme keferû thumme ezdâdû kufran lem yekunillâhu liyaghfira lehum ve lâ liyehdiyehum sebîlâ. İman etqan, andın kafir bolğan, andın iman etqan, andın kafir bolğan.
Ondan küfrida azveyligen, yani şu küfrü bilen ölgen kişilerini Allah mağfiret kılmaydı. Ve ulanı doğru yolga, yani cennetki yeteklemeydi. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, münafıklığa bişaret bergin ki ula qattiq azapqa duchor bo'ladi. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ula müminlerini koyup kafirlerini dost tutudu. Ula kafirlerinin kişiden izzet ve kudret talep kılamdı. İzzet ve kudretinin hemmesi Allah khastır. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Allah kitapta, yani Kur'an'da sizlerge nazil kıldı ki sizler Allah'ın ayetlerinin inkar kılınıvatkan ve meskir kılınıvatkanlıkını anlagan çeğinlarda ula, yani Allah'ın ayetlerini meskir kılıvatkan kafirler başka paranga kirişmigiçe ula bilen bille olturmangla. Bulmasa günahta ulağa okşaş bulup kalısılar. Allah hakikaten münafıklarının ve kafirlarının hemmisini cehennemge toplaydı. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Ula, yani münafıklar sizlerge hadise kelişini kütüdü. Eğer sizler Allah'ın nusretiga erişsanglar, ula biz sizler bilen bille emasmidik, kafirlardan algan ganimetlerden bizge mi beringlar deydi. Eğer kafirlar zafer tapsa, ula kafirlarga biz sizlerden mutlak galip bolup durup sizlerini öldürmey, sizlerini müminlerden saklamadık mı deydi. Allah kıyamet günü aranglarda hakkani hüküm çıkardı. Allah kafirlarga hergiz müminlerge karşı yol vermeydi. İnnel munafiqina yukhadi'un Allah ve huve khadi'uhum وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Şübhisiz ki münafıklar Allah'ını aldamakçı boluşudu. Allah ulanın aldamçılıklarına yarışa ceza verdi. Ula namaz üçün tuğanda hoş yakmaslık bilen turdu. Namazni kişilerge köz tuş üçün okuydu. Yani riyakarlık kılıdı. Allah'ını fakat azgını yad etidi. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Münafıklar küfrü bilen iman arasında arı saldı bolup turdu. Ne ulağa
ne bulağa mensup emas. Allah kimni azdırsa, onunla her güzmü doğru yol tapalmaysan. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. Ey müminler! Müminlerini koyup kafirlerini dost tutmanglar. Sizlerinin zininlağa, yani münafık ikenlikinlağa Allah'ın roşen pakiti bolışını halamsizler. İnnel münafikîne fid-derkil esfeli minen-nâri ve len tecide lehum nasîrâ. Münafıklar çokum devzakның en astınqı qavatigi taşlanıdı. Ulağa her gizmu azaptan qutquzadigan medetkar tapalmaysan. İllellezîne tâbû ve aslahû ve i'tasamû billâhi ve ahlasû dînehum lillâhi feulâike ma'al mu'minîn ve sevfe yu'tillâhu'l mu'minîne ecran azîmâ. Fakat münafıklıktan tevbe qilgan, amellerini tüzetken, Allah'a çın yepişkan, dinni Allah üçün halis qilgan kişiler bunundan müstesna. Ani şula müminler bilen billa, yani ularning qatoridadir. Allah müminlerge büyük ecir ata qiladi. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Eğer Allah'ın nimetlerine şükür qilsanglar ve iman etsanglar, Allah sizlarga azap qilib nima qiladi? Allah şükür qilg'uchini mukofotlaguchidir, hammani bilguchidir. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. Allah zulümga uçurğuchidan başqa her qandaq kişinin aşkarı yaman söz qilishini yoqtirmaydi. Zulümga uçurğuchining zalimdan shikoyat qilishiga va uningga beddua qilishiga bo'ladi. Allah hemmini anlıqçıdır, hemmini bilgiçidir. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Sizler aşkara yoki yoshurun bir yaxshilikni qilsanglar yoki birer yamanlıkni kechirsanglar savab topsizlar. Şübhisizki Allah afu qilg'uchidir, qudratlidir. İnnellezîne yekfurûne billâhi ve rusulihi ve yuridûne en yuferriqû beynallâhi ve rusulihi ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. Şübhisizki Allah'ni ve onun peygamberlerini inkar qilganlar Allah bilen onun peygamberlerinin arasını Allah'a iman etip peygamberlerge iman etmaymiz deyiş bilen ayırmakçı bo'lganlar peygamberlerinin bazısı iman etimiz, bazısı iman etmaymiz degichilar bunun yani iman bilen küfrünün arasında yol tutmakçı bo'lganlar Ulaika humul kafirun haqqan ve a'tadna lil kafirin azaban muhina. Eni şula imanni dava qilgan taqdirdimi rastınla kafirlardır. Kafirlarga xorluğuchi azap tayyorladik.
والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etkan, ulardan hiçbirinin arasını ajırtıp etmegen, yani hemmesiga iman etkan kişilerge Allah tegishlik ecirlerini ata kılıdı. Allah en mağfiret kılgıcıdır, en mehribandır. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ehli kitap, yani Yahudiler ve Nasaralar senden özlerine asmandan bir kitap düşürüşünü soraydı. Ula Musa'dan bunundan mı çoğurakını sorap, bizge Allah'ını ap-aşkarı körsetken diyen idi. Şunun bilen ulanın zulmü sebeplik ulanı çakmak soktu. Ula roşen mücizeler kelgendin keyin Muzayni ma'bud kılıp aldı. Keyin biz ulanı apu kıldık. Biz Musa'ga onun hak peygamberlikini ispatlaydıgan roşen pakit ata kıldık. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. Tavrat şeriatini kabul kılmaganlıkları sebeplik ulardan ehdi almak için üstüge tağını tiklep koyduk. Ulağa Beytul Muqaddes dervasıdan secde kılgan halde kiringlar dedik. Hem de ulağa şembenin hürmetini saklanlar, yani şembede bilik tutuş bilen haddinlardan aşmanlar dedik. Ulardan bu vakti mahkem va'da aldık. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Ula ehdini bozganlıkları, Allah'ın ayetlerini inkar kıyganlıkları, peygamberlerini nahak öldürgenlikleri ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge dillerimiz perdelengen, yani sözünü düşenmeydi o digenlikleri için ulağa lanet kıldık. Belki Allah ulağının küfrü sebebinden dillerini peçetlivetti. Şuna ulağının azgınısından başkası iman etmeydi. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Yine ulanın küfrü, yani İsa aleyhisselam'ni inkar kıyganlıkları üçün ve Meryem'ge çoğun bühtan çaplıganlıkları üçün ulağı lanet kıldık. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Yine Allah'ın Resulü İsa İbni Meryem'ni hakikaten öldürdük digenlikleri üçün ulağı lanet kıldık.
Vaholanki ular Aysani o'ltirgunimi yo'q, darg'a asqinimi yo'q. Va lekin ularga shubha selindi. Aysani astuq deb gumon qilib, Aysaga o'xshab qolgan boshqa birini asdi. Aysa to'g'risida ixtilof qilishganlar haqiqatan uning o'ltirilganligi masalasida shubhididir. Ular bu ishning haqiqatini bilmaydi. Gumong'a asoslanadi. Ular Aysani qat'iy o'ltirmadi. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Belki Allah onu öz tarafiga ko'tirdi. Ya'ni Allah Aysani ularning sharridan qutuldirib, terik holda osmonga elib chiqib ketdi. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Ahli kitobdan, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan har qanday jon uzish oldida uningga, ya'ni Aysoning haq payg'ambarligi va Allohning bandasi ekanligiga iymon etadi. Aysa qiyomat kuni ular Yahudilarning Aysani darg'a asdiq degan davosining va Nasaralarning Aysa Allohning o'g'li degan davosining yolg'onligiga guvoh bo'ladi. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Yahudilarning qilgan haqsizliklari, ya'ni zulmi va qilgan gunohlari nurg'un kishilarni Allohning yo'lidan, ya'ni Allohning diniga kirishdan to'sqanliklari, cheklangan jazonini olganliklari va kishilarning pul mollarini nahaq yeganliklari uchun ularga ilgari halol qilingan pokiz narsalarni harom qildik. Ularning ichidan kafir bo'lganlarga qattiq azob hozirladik. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Ularning ichidagi bilimi cho'nqur bo'lganlarga, sana nazil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, sendan ilgari nazil qilingan kitoblarga iymon etadigan mu'minlarga, namozni o'tiguchilarga, zakot berguchilarga, Allohga va oxirat kuniga iymon etuvchilarga jannatda mangu qilishdan iborat katta ajr ato qilamiz. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz Nuh'a ve onundan keyinki peygamberlerge vahiy qilgandek, hakikaten sana vahiy qildik, hem de İbrahim'a, İsmail'a, İshaq'a, Yaqub'a, Yaqub'ның avlatlarına, İsa'ga, Ayyub'a, Yunus'a, Harun'a, Süleyman'a vahiy qildik. Davud'a zaburni ato qildik.
ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Biz nurgun peygamberlerini evettik. Ulanın arasında ilgiri ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sana bayan kılganlarımız mı ba, sana bayan kılmaganlarımız mı ba? Allah Musa'ga bevasıta söz kıldı. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. Evetilgen peygamberlerden keyin Allah'ın aldıda kişiler yani peygamber evetilgen bolsa elbette iman itaatdim ve itaat kılatdım digicilerge bahane bulup kalmaslığı için itaat kılgıçılarga cennet bilen hoş haber bergici asilik kıyıcılarını devzaktan agahlandırıcı peygamberlerini evettik. Allah mutlak galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. Yahudiler ve Nasaralar senin peygamberlikinge guvaklık bermese günahı özüge. Lekin Allah sana nazil kılgan Kur'an arkalık peygamberlikinge guvaklık berdi. Allah Kur'an'ni ilmi bilen nazil kıldı. Periştilermi Allah sana nazil kılgan Kur'an'a ve peygamberlikinge guvaklık berdi. Başkalar guvaklık bermegendi mi Allah'ın guvaklığı yeterliktir. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Şübhisiz ki kafir boğanlar ve kişilerini Allah'ın yolundan toskanlar hakikaten qattiq azdı. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Şübhisiz ki kafir boğanlar ve zulüm kıyganlarını Allah mağfiret kılmaydı. Doğru yolga mı başlamaydı? إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Ulanı fakat cehennemnin yoluga başlaydı. Ula cehennemde mengü kalıdı. Bu Allah'a asandır. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Ey insanlar! Peygamber yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizlerge Rabbinlardan haq din ilip geldi. İman etinglar ki bu sizler üçün faydalı. Eğer inkar qilsanglar Allah sizlerden behacet. Çünkü asmanlardaki ve zimindeki şeylerinin hemmesi Allah'nındır. Yani Allah'ın mahlukatıdır, mülküdür. Allah hemmini bilgiçidir, hikmet bilen iş kılgıçıdır. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد
له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. Ey ahli kitap, yani Nesaralar camiası, dininglarda haddidan aşmanglar. Allah'ın şəniga haqdan başqını etmanglar. Yani Allah'a şiriki ve balısı boluşdan pak deb etiqat qılinglar. Mesih İsa Meryem'nin oğlu faqat Allah'ın Resulüdür. Sizler guman qilgandek Allah'ın oğlu emasdir. Meryem'ge Allah'ın ilqa qılgan kelimesidir. Yani atının vasıtasız Allah'ın vücut kel degan sözüden yaratılgandır. Allah tarafından kelgen bir ruhtur. Allah'a ve onun peygamberlerine iman etinglar. Allah, İsa, Meryem'den ibaret üçtür demanglar. Allah üç deydigan etiqatdan qaytinglar. Bu sizlarga foydaliqdir. Allah faqat bir ilahdır. Allah balısı boluşdan pakdır. Osmonlardaki ve zimindeki şeylerinin hammasi Allah'nındır. Allah yeterlik hamidir. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. Mesih mu Allah'a yakın periştiler mu Allah'a bende boluştan herkes baş tartmaydı. Kimler ki Allah'a bendiçilik kılıştan baş tartıdiken ve körenlep ketidiken bilsin ki Allah ulanın hemmesini kıyamet günü hesap eliş ve cezalaş için öz dergahıga toplaydı. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. İman etqan ve yaxşı əməllərini qıyğanlarga kelsek, Allah ularning əcrini toluq berdi, ni'metini ularga berdi. Allah'a qulchilik qilishdan bosh tortgan va ko'ranglab ketganlarga kelsek, Allah ularga qattiq azob qiladi. Ular o'zlari uchun Allah'tan başqa Allah'ın azobidan qutuldiradigan hech qandaq do'st va hech qandaq madadkor topolmaydi. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Ey insanlar! Sizlerge Rabbinlar tarafından ochiq delil keldi. Sizlerge roşen nurni yani Kur'an'ı nazil kıldık. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. Allah'a iman etqan ve onunla çın yepişqanlarga kelsek, Allah ularni öz rahmetiga ve fazliga daxil qiladi ve ularni to'g'ri yo'lga boshlaydi. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين
يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ata anası balısı yok meyitning miras to'g'riliq fatvo so'rashidi. Aytgin ki Allah ata anası balısı yok kishi qoldirgan miras to'g'risida fatvo berdi. Agar bir kishi vafot bo'lsa, balısı bo'lmasa, faqat bir hamshirisi bo'lsa, u mirasning yarmini oladi. Agar u ayolning balısı bo'lmasa, bir tuqqani uning mirasi bo'ladi. Ya'ni mirasning hammasini oladi. Agar ikki hamshirisi bo'lsa, ular mirasning 3dan 2 hissasini oladi. Agar varislar ham ham ayol bir tuqqanlar bo'lsa, ularning ichidagi bir erga 2 ayolning hissasi beriladi. Adashmasliqinglar uchun Allah sizlarga shariat ahkomlarini bayon qilib berdi. Allah hamma narsani bilguchidir.